Ladit ruarachana non kabedo. Ladit ruarachana non kabedo. Ruorotia non kabedo ruotlamogi. Ruorotia non kabedo. Ruodi mukene goli weng mawunu tiyu anda chana unong kabedo. Politicians matie ke chwak madit ikom ruorachana un bere unong kabedo. Amero ni akwany kar man me pono wiwu me achiel ni kaka chuli dit loyo ina chana ka achiel ki ruodi murumo ng'eri kidong bere kaka chuli dit loyo politicians magu surrounding in kon pege mero ni in iti miri pa chuli ento in iti mirigi gen politicians me ng'eri ka achiel ki miri ni ara bino kamini ung'ech ikom gin ma wunu ng'eyu ento tika poro yew de bot kaka chuli. Ladit ruarachana ana tie ki signature mamigi atie ki signature pala lupkori ruorotia toga atie ki signature pakaran mamigi karan parodi atie ki signature pa wunjo mapol. Remember ladit ni kaga chuli dit loyo ginmo keken kaga dit loyo party ikar ma an atie guchen abir ka tito lokum kaga dit loyo party wun nan chalo pew niang mabe en mada duga ti gang ni bene amernya titiwu amero preaching the gospel of kaga dit loyo party tian loke ngom. In 2006, Mwagali Bario kia bichiel. 2006. La dir ruarachana ka achel ki executive makamigi. Ian ki executives. Mamigi. Ian ki committee ni. Ian ki joma uno loyo ke kwaro. Ka achel ki jomo beruka overseeing the processes mano mete we ke kwara choli ubet ke kwara wono be kero chingu, and I have all the documents on your documents. I take files and files. Ma take details. Ma nyuru kit ma wunu kero ki chingu wunu chero ruenyo Gemini go wen ki bod luak uruenyo documents yo ki bod luak wet peke nge kit ma wun utika kelo kwere ka viyu ike kwara choli karacho nyinkaka pi miri ma upong ikom lim unyo chente madong wunu roro ni office parudi ni keromo tich kwede metiyo lim through bribes matiano ki bribes madon mano wunu no ki bod luchwe wibie machwin ki chol ikoma choli ento ki poru de ni gine mara choli ngat ma mara choli petwero ye ni achana obal chika choli ngat ma mara choli la tela unyulu tela mamara chuli pegitwero ye ni a group of few individuals umirgu taking advantage ikom kaka chuli enriching yourselves at the expense of the whole chuli
obedo a serious crime. It is a serious matter. And machala la kwarwot. I also come from the royal family, Mamekwani. And machala la kwarwot. Babana the late Justo Bira. Yam obedo ruot. Mano en loyo culture. Ike kwar pachana. The late Lieli Justo Bira. Yam obibedo ikin the delegation makichwalogi in London, UK, England. Ilokum kachoke matit. Tim danu tero anchalungat maraj. Ento babana matit. Ono beru ki gen matit tutwali koma. Owero. Otenyo pol jemi kwaro ni wen bora. Pian wano boko kere lok tutwal. Karmati gulai school. Karmati kigumai gulai. Gul college karmati laibi. Wen babana matit the late road. Justo Bira. Ono beru penke an kare. Kon wajo ni telebiti ati tutwal. Alego ni oluto yanyim ibikon kara ikit mete yero pajo. Gaon yane ko gaon yupeo. Man lok pa wara de late Justo Bira. Ladir warachana and colleagues, I challenge you. Igore makamiku, ikachoke makamiku, kamaki keru yeching I agreement. Ke kwara chuli 2006, 200 agreement, 2006 agreement. Wunu ye ni ruot mabiberu la wirudi mo ke ken mak yera bitello wirudi bidoro ke kwara chuli ti mwaka beach. It was in the agreement and it's still in the agreement that you signed in 2006. Why are you deviating from your own signature? Ma inikero. Why are you deviating from your own commitment? Ma inikero. You committing yourself. Igin ma inikero yechi. In ke jo mengeri ke politicians magatika misleading in wano merne wuno wet ke kwara chuli oyue mot. What take evidences when jo ma meng ma pegi ngeyu be patela ma be yit kaka. Jo ma meng ma pegi ngeyu be patela ma be yit kaka. Gitamo ni anati against the China, but anati against the injustice. Maru Rachana and team getika timone ikom kakachuli. It is a serious injustice. Acholi as a tribe deserves better. From today onwards, Rorachana bet kengech ni ien pela wirudi pa choli iri beru ruot me chere mamigi me dog clan mamigi ini ti ruote ero ni ngata kwanyo pere tianti were muni ento man ma ke yer me beru la wirudi ni ma ien ka chel ki ruoro tia ka chel ki executives ma kamigi ukeru chingu ni la wirudi ki bi yer na yera. And in a duration on your period of 5 years, no miracle lako. Eno ne wanu ja merene yendong to take me war the agreement of 2006. Ma wunu keriye chinguli because we have the document. Luwani boss miko team.
la tien ke chalu iem do ba me gum wan wa mer wa ne kilo tele me ya chuli ni in la tele mo ke ken me tika siding ki ngat matika nyuen no te kwar ba chuli pay bi dore office koni loke NRM nyo pe loke NRM kono no do ti NRM chon che iri ngeni in itie ngara chel ikin jo matika weko ruora chana and team gilanyo kaka chuli kon yam bukeru chingi i agreement me 2006 kada ko tika nywara chuli pay bi dore office mene again mumira wacho clearly Ruarachana and team, please, agreement ma yamunu signing ma nyurni la wirudi ki bi yer na yera en la wirudi mo ke ken ma ke yero bitelo tele ke kwara chuli for 5 years sida no mir ke yela wirudi o lop agreement ma megu ma ke ro signature wo lo ba me gum lo wani utim pa riemo abiga machalo lati pajo wang mawira lo ba me gum